Opet država u minusu, 100%. Nemaš ti to kaj. Problemi? Ne mreš očitavat struju. Ideju kilovati. To ti za državu baš i ne vredi. Ne mreš deti ovakvu veliku sklopku. Grebenasta sklopka. Vidiš? Ideš? Vidiš? Ne ideš. Broj računa struje. To ti da brojilo. Hrvatski proizvod. Domaće brojilo. Onda kaj još? Dojde ti pokuca na vrata. Problemi? I onda ti napravi ovo. Dojde i cap. Kao? Sklopka ne dela. Nema struje. A brojilo se mora vrti. Žica, veli da nema struje. Znaš, pičku maternu struje. Kad se vrti, tu štekaš, trošiš. Zato imaju ove grebenaste. Ja sam veli da dojdu ovi isto i frajer dojde, pa te skensla. Onda je dojde sad bez veze. Zagnaja, kak nisi platil, da kaj će mi struja? Jebeš struju, jebe kaj. A gled televizor. Kod mene doma na pačke okrenut. Na pačke okrenut, da. Takozvano gledanje vrikvrc. Pizda materina. Ko pravi Gorjan, ovak gledam A na pačka. i divim se. Vrikvrc. Sve ti je flet. Sve je flet. Kak sve. zemlja. Ovo smo zvlekli da bi se grijali. Kakvi su to grijači? Ovo se kurac grijali kad su mrzli. Mrzli. Daj probaj. Znači, bušilica, ne bušilica, bušilica, kabel, produžni, dođeš kod gospon čovjek, malo lepše to oblečeš, 2 ruke delat, da imaš neke, ne? Svi misle da bu ti ruke potrgao. Ne bu te prehitlo. Ne bu te zvrtalo, čovjek ne zna. Kad nisu znali kaj to je. Znam, hitali su. Dojdeš sebi, trese da trese, procek tog skupi od toga, Aha. pa može tuć, ne? Znaš kaj je problemi? Po nogama dole. Da, saseci ga po kolenima. Ne, ja bom mu rekao da ja koristim mali akumulator, ne? To je to. Pogled različno. Ako moramo, recimo ovo, mobitele sa baterijama koji su nekad bile samo kao baterija za mobitel, da puniš mobitel. Tu, če imaš pratarice, tu. A kaj od ove baterije z mobitela? Oni su nekad žice vlekli, prvo smo vlekli ovak štrase po zidu. S cevima smo vlekli nekad. I to se sve ščekla divcom. Ili s balticom. Cijeli si spigaš po toj zemlji. Da, a uzme sam pela. Žep. U žepu, ne Jene kaj. civire. Žica, gdje je žica? Ovo je žica. Žica. Skreslavna. Ne vrti se! To je sad- i to je Kako sad se tu. vrtelo? A došao mi je, popukao mi je ovo. Napravil mi je ovo, ne? Da. Kako se vrtelo? Kako se vrtelo? Na ruku. Kaj šrotaš, stari? Kaj ti je? Ja trebam. Kako špijem plaću dobro? Ja trebam. Kod doktora, ne? Pulna jedinicu, ne? Kod doktora Toleta treba otići. Nisam razmišljao tak dugo kao. On bi ti potaknuo misao. Onda bi se setio valjda. Tako je. Da ne verovat. Poridao sam, ali ne ide dale. Tam manje na pol struje nestalo. Valjda se samo opet na nulu delo. Ne ide dale. Pitam ga kako boš platilo da li bom platio. A nije htjeli platit. Zato kad ja rekao da bi platio. Otkud bom platio? On platio. Pa pogledaj je doma. Treba njemu poslat inspekciju za poreklo imovine. Zajebao se, rekli je da bu platio. Meni bi on tu prodavao fore i zagnajao. On je mislio da ja njega podržavam. Je, podržavam, da. Skenslo. Batinić, znaš Batinića? Da, znam ga ja. Bil mi je susjed, trči vrikvrc, do pola u vodi. Čovjek zna kad je. Batinić je htjel nas v grob sterat, sve. Da se ne moramo penjati po stupima u Veneciji. Znaš, tam se ne smiješ zajebavati, tam ak te speče, onda je gadno. Jednog je tak speklo da smo ga poslije pojili, a bili smo pri njemu doma. Ali tek bomo mi živjeli. A mi smo to pojeli, smo gladni bili. Ko zna otkud je, boju ga zakopali. Njemu nismo na nulu okretali. Vidiš? Na jedan je. Tu mu je, na jedinici. Na ga skenslo. Ajde, sad igraj.